uspio je molitvom i blagodaću Božjom i umijećem svojih riječi, svojim ličnim primjerom da ga odgovori da napadne tadašnju Srbiju, jer bi to zaista bilo pogubno i za Srbiju i šire, kao što mudro primjećuju ovi ljudi koji su istraživali još dublje život i djelo Savino. I ko zna koliko puta je Sava tako od sigurne smrti i propasti spasao srpski narod. Iako i sami Hela bi rekli da je on neko ko se bavio samom teologijom, samo bogoslovom. Dakle, ostalo nam još napisano pismo studeničkom Igumanu Spiridonu, ko piše iz Svete zemlje, njemu kako je bio tamo u posjeti svetim mjestima, i uputstvo kako treba da se drži i čita psaltija, prvenstveno u Karijevskoj isposnici, ali uopšteno, gdje je on rekao lijepo psaltija da ne končaje, da nikada ne prestaje. Kao što je govorio u jedno vrijeme, ako me pamćenje dobro služi, sveti Atanasije veliki, bolje da sunce zađe i da izgubi sjaj svoje, nego da se prestane čitanje psaltira. I otac Nikodin, divan izvrstan monah koji dan danas istrajava u tom održavanju Svetosavskog ustava i tipika u Karijevskoj isposnici, pored svih službi jutrenja, večernja, sve što treba, on zaista svakog dana pročita i cijeli psaltir sam. Ja sam kao student sa mojim mitropolitom Nikolajem koji me položio išao tamo i zaista smo se uvjerili. On je prekinuo da čita psaltir samo kad smo mi došli, ali u isto vrijeme dao nekom od studenta da produži čitanje dok je on objašnjavao istoriju. Poslije njega je preuzeo neko drugi i sve tako. Dakle, jednostavno, taj ustav koji je dao Sveti Sava ostaje dan danas. Što bi rekao Vladika Nikolaj, veliki čovjek, Sveti Sava nije bio samo veliki čovjek. U mnogim narodima se govori o velikim ljudima. On je bio veliki čovjek. On je bio prije svega, za nas veliki čovjek znači sveti čovjek. To u pravom smislu reči jeste veliki čovjek. U mnogim narodima se njihovi velikani poštuju, ali se djela njihova ne drže. Ono što je ustanovio Sveti Sava, do dana današnjeg funkcioniše. Ti hramovi, manastiri, crkve nisu eto tek tako spomenici kulture, nego su to prvenstveno živi hramovi živoga svetotrojičnoga Boga kome se uznosi neprestano slava koja je bez umora od jutra do večera, do dana današnjega i da će Bog da tako bude molitva na njegu do kraja svetog vijeka. I ono na kraju što je napisao Sveti Sava, još dodatno što je ostalo od njega, su njegove 3 besede, 2 studeničke, jedan izgovorio kad je već bio arhijepiskop, dakle u vladičanskom činu, jedan još dok je bio iguman arhimandrit, i ostala je beseda o pravoj veri koja je najzanimljivija. Dakle, ona je datira iz vremena 1221. godine kada je bio sabor u Žiči. Tada se sav srpski narod sabro, 3 dana je trajao taj sabor, na sam dan Spasobrana, Vaznesenja Gospodnje, kada je krunisu svojeg brata Stefana prvovenčanog, i stoga vidimo da se bavio dakle, stvarima koje se tiču državotvornosti, jer je Srbija bilo velikoj opasnosti da se to katoliči. Uticaj je bio zaista veliki i čak je papa, dakle tada, ako se ne varam, Honor je bio poslao već krunu njegovom bratu i pritisnuo ga i zaista su bile teške okolnosti. Sava je već tada bio otišao na Svetu Goru, poslije znamo da će Carigrad od 1204. do 1261. pasti pod latinsko ropstvo i car i vizantijski vaselinski patrijarh će izbjeći čak u Malu Aziju. Okolnosti u kojima je djelovao i stvarao Sveti Sava su zaista ljudi bile mnogo teške. Zaista mnogo teške i komplikovane. Ja kad čujem danas kako neki beznadežno govore o situaciji kod nas u narodu i državi, ja znam da nije lako, znam da ima 1000 iskušenja, ali kada bismo se vratili u njegovo vrijeme i vidjeli kako je bilo njemu, verujte da je stvar izgledala mnogo teža. Ali Sava koji je cijelog života bio zagledan u Hrista i u kome je Hristos Duhom Svetim zaista disao, stvarao, kroz njega govorio je, uspio da gotovo u nemogućoj situaciji izbjegne sve te zamke nečastivoga, koje su nekad delovale direktno, nekad indirektno, preko tih spoljašnjih uticaja, i uspio da sačuva srpski narod u zdravoj pravoslavnoj vjeri i da preda potomstvu tu pravoslavnu vjeru dalje izgrađuje i širi, jer bukvalno je došla i danas do nas. Dakle, u njegovoj ličnosti, hoću još jednom da ponovim, imamo ličnost i pastira, i episkopa, i narodnog učitelja, i graditelja, i mudrog diplomate koji spašava svoj narod i državu. Ko zna koliko puta od sigurne propasti, od mnogo moćnijih neprijatelja koji su imali mnogo veću vojsku i novaca, nalazi su u okolini Srbije i htjeli da napadnu, pa sve do toga da se sjetimo da je on kraj svog života opet proveo u miru i tišini kako je počeo svoj duhovni život.
kao što znamo, pobjegao je sa dvora, da bi se odrekao sve zemaljske slave i više sam nego siguran da Sveti Sava nije nikad ni sanjao, ni pretpostavljao te večeri kada je pobjegao sa ruskim monasima u manastir Rusi, gdje će primiti monaški postrig. Nikada nije ni sanjao da će jednog dana Bog upravo njega da prizove na takvo djelo, na takvu misiju, da će biti prvi arhijepiskop Srpske crkve. Sava jednostavno kao 17-godišnji mladić odlazi da svoju dušu, da svoje srce prvo očisti, prosvjetli, jednostavno da kažemo duhovno preore i obradi kroz post, kroz molitvu, kroz smirenje, kako piše u njegovom žitiju, zaista je bio najposlušniji svima, od igumana do duhovnika, jeromonaha Makarija, koji je bio zadužen da pazi tada mladog monaha Savu, do posljednjega monaha u tom manastiru. I mislim da je to dobar put i uzor za svakog od nas i za vas mlade, da ne možemo početi da stvaramo neka velika dela preko noći. Da ne možemo zato što danas imamo hiljade i hiljade knjiga, internet, da se nakačimo na internet i zato što nam je puna glava informacija i zato što imamo nekakav vladavački entuzijazam navodimo i sad odjednom preko noći promijenimo, prosvjetimo srpski narod. Ono što hoće da kaže primjer Svetoga Save i što je iskustvo svih velikih otaca i učitelja crkve i što treba da bude uzor za svakog od nas, svakog pravoslavnog hrišćanina, od patrijarha do posljednjeg vjernog u crkvi je taj da počnemo sa očišćenjem sopstvene duše, sopstvenog srca i uzrastanje i utvrđivanje u Hristu i tek onda, ako Gospod zaista bude htio, kao što je prizvao Savu i da u srce nekom od nas i da takve darove, da još postigne veću misiju, još veće delo, a Bog zna, svako je prizvan na svoj način, svako ima različite narod, onda možemo. Bojim se toga zato što kada smo išli na Kosovo i Metohiju u posljednjoj ovoj našoj posjeti manastirima, ja sam vidio da među vama mladima postoji zaista jedan dobar potencijal i da tu ima zaista dobre volje i želje i dobre i pozitivne energije. Ali tu energiju prije svega potrebno pravilno usmeriti. Ne možemo Svetom Savi i Svetom Savi da pričamo i da se bakćemo i bacamo nekim parolama. Lako je Svetom Savi, srbovanje, ovo. Ako ne počnemo od tih malih primjera, kad ustaneš ujutru, koliko ti uslovi dozvoljavaju da se pomoliš, ako ništa da se bar prekrstiš. I kad počneš na počinak svoj. I da svakoga dana i svakog časa budeš pravoslavni hrišćanin, ne samo u crkvi, nego i u školi, i na poslu, koliko možeš. I na ulici, i na svakom mjestu gdje se zadesiš, onda je naše svetosavlje, naše pravoslavlje pogrešno i pogrešno. Lako je biti hrišćanin i svetosavac samo nedelju ili praznikom. 2 sata u crkvi, to je kao jedan teatr. Svi tu stojimo, 2 sata, svako od nas može da stoji, ima ljudi koji mogu i duže, mogu i vojnici u maršu, šta će, stoji mirno i ne mrda. A to još ne znači da je to suština dolaska u crkvi, da bi pasivno prisustvovao u liturgiji. Ili ne znam. Pa počeo od toga da treba pokušati koliko ko može da posti, da se moli, da oprašta bližnjima, da pokuša, mislim, da vam ne nabrajam sad sve, to znate na što mislim. Evo, to je primjer Svetog Save. 17 i više godina skromni monah Sava biva poslušan svakom. Prvo u Rusiku, onda u Vatopedu i tek onda Bog priziva Savu kada je on prvo sebe prosvetio da prosvećuje drugi. Kada je sebe duhom svetim preporodio, da preporađa sad svoj narod, a ne obratno. Zato je, mislim, jako važno da svi počnemo od toga, a ne obratno da počnemo odmah mi da prosvećujemo drugi, a da je u našem srcu i u našoj duši mrak. Jer tamo gdje Hristova svetlost ne zasija, tu ne može biti nikakve svetlosti. Pozitivisti vremena Voltera, su govorili znanje i svetlost. Jedan veliki svetitelj u 11. vijeku, Sveti Simeon Bogoslovi, govorio, nije znanje svetlost, nego je svetlost Božja, blagodat Božja. Ona je znanje. Ko tu svetlost i blagodat stekne i ona ga prosvetli, on će svako znanje steći i ono znanje i umeće koje stekne znači u slavu Božju i na korist bližnjih i na svoje spasenje iskoristiti. Zato danas nije dovoljno to što imamo internete, to što imamo mnogo knjiga, to što imate odlične mogućnosti da komunicirate i da saznajete i da učite više od vaših roditelja, od vaših dedova i baba i od nas samih i da ste uspješni, to još nije dovoljno da bi sad taj potencijal i darove koje je Bog dao svima iskoristili na dobrobiti svojeg naroda i da bi sve bilo u slavu Božju. Eto, ja sad ne bi mnogo duže, nisam htio da vas
bombardujem istorijski